Good morning perlok baro ngadang suki tia plai ke selam ne kumno mut ban pliswa kan ka cingkhang yen pet sabar ani ga sun beneng ta kasngi pet ka shai bat ka itnat bha naro bakala mi sni kam dum lo re ka wai bha ta ka beneng ti ke duty ka beneng kong du ma sin khi na tia mo shoot beneng ashwa Hadian berada shoot beniat pada ngan tiusha nak shwa ambil isya kena banyak sedang jam Hadian berada isya kum tu pada mentala sedang sakakam ban setting shed ban penbiang bam haying di mentaka sini ngan shed kini ke johor ti kani pat sakawi pak ke duty mo kum ka rukom bat ngojol ti ni abun ni ki kenteng haban le setting shed saban penkuit ke yang kesem tim tapat hadian menghadap kami nilai mi na yang ya langkai ini pun disangkai pengat suai sedut jawa nama kita berinsti tiga ni kadika tukar surak bypass temai kapami na tinapok mau lai umsau bandet cabai rembang tang hilai apoi ban ngila mut ban ya ban jan shwa nama bang hilai tangan tingi syara ada kajana yeng bisa tip ada ni kadok ngala ada pesat nanti ha kadon kawa ngajan jong kan caka tinggal asat mut ban syah tang nama bang ngayal di ngabang ha ban dok tang tekan kadok seniang nama ba ban tang dek kambang kadok seniang mah kan ikloi ban kiwe kidok di takadau kam nia ti takadau senyang kading kalau nek bahal ipang mahal kandok apa kan kan ap bikin cedaya ap kan dua sah kedua Hal belok kemana? Hal belok kan? Nak yang aksam. Bang dong. Mai pen ingkang saya sudah kata. Kau lạ em lạ kau lạ nha sedih cerang bahaya ham ah bahaya ham mo kau kat balak mana balak ti mentapang ilamut ban hilai phai no sayeng ti tangkan ni hiperlong en pen kun no ni ka blog ka video ka ni ka por tan dai syam yang pat hakui per ka por baby baro